Hola, soy Edurne Basterra, presidenta de UAGA, y hoy estamos aquí el día 15 de enero porque nos vamos a movilizar con el sindicato Ene Confederación, EMBA y UAGN para reivindicar que estamos en contra del Tratado Mercosur y en contra de los protocolos sobre la dermatosis nodular. Soy Fermín Gorray, soy presidente del sindicato Ene en Nafarroa y bueno, hemos venido aquí pues para reivindicar el tema de Mercosur, que bueno, al final el tema Mercosur es un mercado que está ahí, que nos puede invadir y luego que están produciendo de una manera que aquí no podemos producir. Kaixo egunon, gu Getaiko nekazari eta abeltzaina gea, eta gaur hemen juntau gea da baserri terpilo bat, batetik Mercosurregatik protestatzeko, naiz Europan zehatu dan, ja aprobatu dan, oandik atze botatzeko aukera badago, ze Europako Parlamentuan aprobatu arte, oandik ez talako aurra jungo. Eta ni uste importanti gara danak etorri eta indarra erakustia, eta hoxe, lehen sektoreko danak alkar apoiatzia. Eta hoxe, baita ere Mercosuren asuntua eta dermatosisan asuntua ere bai, azkenen oso presenteak hau, da ganautei asko eta arazu etortzi edo, eta hoxe. Eta eskatzen dana da, territorio guztian bakunazioak eramatia, eta geho Frantzitik datorren ganaua pixkat gehiago kontrolatzia, eta geho positibo bat egon ezkeo, ikullu guztia ez sakrifikatzia. Hoi da. Hoi dira, bi arrazoi nagusila beste gauz batzun tartian. Kaixo lagun, herri mugimenduaren ahotsa gorenera eramateko egin zaitez bazkide. Ni Eneko teknikaria naiz, Ene Nafarroako teknikaria, eta etorri gara Mercosur dela eta pixka bat ikusirik gaurko egoera. Gure ustez hau handien aldeko apustu bat da, eta nekazaritzarik kalte handia egingo dio. Olako akordioetan, batzuk esaten dute eta gauza honak ere izango ditu, baina uste dugu nekazaritza erabili dela nolabait moneda de cambio esaten den moduan, eta zaila da konpetitzea guretzat hango nekazaritzarekin. Ni Peio Irikin deitzen naiz, Itxasuaga, ELBR sindikataren izenean etorri dira. Egun deitu dugu mobilizatzera beraz ENeren deiari luzatzeko sustengua. Eta beraz guretzat egun ezin jasana da DNC eritasun horren kudeaketa, hiltegi osoak edo abatas total edo etxalde guzti horien kontra gira. Mercosurraren gaia ere hor da eta hori ere biztan da pilpilian dela eta gu fermuki ezetz kontra ezagri gira. Egun plazer bat da guretzat hemen izaitea, guretzat mugarik ez baita hemen, denak eskolegikoak bai gira, eta egitea ekintza kolektibo bat ere guretzat biziki irudi edera da, eta erakusten aldu ere gure indarra. Ejan dugu eritasuna heldu balimazan iparaldean edo nunai hor izanen girela kontra egiteko, baina igual egoaldean gertatzen bada laborari eta lagun baten etxean, zergaitik ez, hor ere kontra eginen dugu. Bi estadoek edo estado guztiak bat dutelako horren kontra plantatu, ez baita posible, eta bergaituzte entzun orain ez dela posible, eta guk ez dugu amorremanen. Con respecto al Tratado de Mercosur, estamos en contra totalmente. No queremos que se cambien vacas por coches y lo que queremos es que si entra algún producto que tenga las mismas garantías sanitarias, fitosanitarias y de producción que tenemos aquí. Es una competencia desleal y lo único que va a hacer es que el sector ganadero en lo que es Euskadi y Navarra desaparezcan. Gaur alde batetik salatu nahi gendun Europako Komisioak beste behin Europarroi iruditzen zaiola bizkar ematen diula. Gutxi batzun interes merkantilistak aurretik jarriko die Europako bai baserritarron eta noski herritar guztion bai osasune eta guk ulertzen den lurralde antolaketa eredu baten aurka. Hau da, Europa geroz eta dependienteagoa egiten nahi die elikaduran eta beti esaten deuna dirue eta burnie ez da jaten. Bertako ekoizle gabe gelditzen nahi gea
eta hau nolabait bi modutara egiten da. Alde batetik firmatuz merkatuk unditzen dizkiguen tratado internazionalak, ez da ahaztu behar Hego Ameriketako produktuek inundik inoare bertakoen bermeik ez duela eskainiko, ez produktuen aldetik eta ez da ekoizpen sisteman aldetik ere ez. Ez die lau nekazarik ekoiztutako produktua, baizik eta multinazional handi batzuk kontrolatzen dituztenak. Beste alde batetik dauzku politika propio batzuk berdin dio edozein kasutan hasten bagea nekazaritza politika bateratu baloratzen, pakan azken urteotako evoluzioa sektoreak kaltetzeko bestetako ez da izan, burokrazia gehiago, lan gehiago eta azkenen merkaduen kontrolak alde batera utzita. Eta beste alde batetik gaur salatu nahi genduna konkretuki dermatosis nodularran aurrean dauden politikak. Si hay un caso positivo, te sacrifican toda la cabaña. Entonces, a ver, primero tenemos que vacunar rápido y luego pedimos que no se sacrifique toda la cabaña, porque granja que se hace vacío sanitario, la gran mayoría ya no se vuelve a poner ganado, desaparece. Lo que estamos pidiendo son vacunaciones, sobre todo para la CAF y Navarra, que al final es por donde entra todo el transporte que viene de Francia. Lo que queremos también es que se cambie el protocolo del vacío sanitario, que esas explotaciones se indemnicen como corresponde para que puedan seguir en caso de tener esta enfermedad dentro de sus puertas. Lo que pedimos es que a la hora de comprar, el que vende, que identifique la procedencia del producto, que es muy importante saber de dónde viene el producto a la hora de comprar, y al consumidor también que procure consumir producto de aquí. Porque nos vemos ahora que hay en ciertos puntos de venta que no te ponen, y si te ponen en letra muy pequeña, que hay que fijarse muy mucho la procedencia de dónde viene, sobre todo si es de fuera.